Orazamızlar kabul bolsun, Allah'ım tinçlik, amanlık, verimlilik nasip kılsın. Bugün mınaki 2 may gününde Mahmud Kashkari Mescidinin aldığında turabız. Oroza ayında Müslüman bir tuğandarız negizden koldan gelişçe berişendikке atlanabız. Sebep degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamların içinden en berişendi adam eli, biroq bolgon berişendiliğin tuğ çokusu uşul Ramazan Oroza ayında görüneteli. Mına hazır alhamdulillah bizning Müslüman bir tuğandarız İhlas Halal kompaniyasından atayın uşunday toğuktordu alıp gelip jalpısынан 768 toğuk geldi. Bu jerde 1152 kilogram toğuk bolup kalat. Ulardan barda oşo 768 үй-бүлөгө таратыла турган болду. Региондарга Кудайым буйрса таратылат. Бишкекке, Василовкага, Покровкага, Карабалтага мына ушул машиналар Кудайым буйрса жеткиргенге, кызмат кылганга даяр болуп, волонтерлор менен иншалла чогулуп турабыз. Аллахым барыңыздардын кайрымдуулуктарыңыздарды кабыл кылсын. Ороза айыбызды Аллахым бекем кылып, жакшылыктар менен өткүзгөнгө мүмкүнчүлүк берип, бүткүл мусулмандардын башын биригүүсүнө себеп кылган болсун.